شاء الله باتي أرارا ما أزديم دوتنا درتي ربي بيجعل شيء وربي جت سومنا رمضان أنا قلت له دكبتي هلا دربي سنهاتا سيسو دبين دكبران تيجو وأنا ما هو سيسمو وانغرانا ما يسمو وأنا كم دبين أمان تنا دبرت دبين كنا ملا توكو ركوبا لارجيكي جماعة ركوبا قادو جراسي هو إسسا دبين كوني إنه كون دبين تيفيدي إنه كون مو ركوبا كلين ساقنا دبين كون دبين دبران كون مو كنسان دبرا دبين ديجنا مرة يا زما كام بيبت خجستيل زما بيبدا أنا ما بيبت ولا كبيت الحمد لله را وجاي بايو وردين جرا دبين وسارة كون مو دبرا جرا بابا جرا ما مدو كوبا جدبنا وان دب دبين كنا ولرا ولد دبرا دي ما جرا aku abekam wala kuyani wa halkati kabbana wante o wa kanante dawra nakti bakata madi be ku gabala lu wa mabona enya kana lubun dabarte ama kana turban kana kayse lubun dabarte niyirti halgadana madu khane gana mare banu rabadani je halgadana madu qoti isin refi sin rebulecho nurra bulet sababi laganna netfu be kale gana mare nurra be gata nguyala mafane problem wante baza nurra nyada nunjon nyada yene mau nyada nunja yor badan nyada yene jamanu kora sare jamana mala makhalu wallahi namala mamma to kulle waya khalu budda rujurto jira ule dana gana makana namala ma akkamale tone إيه خطو منتلا نملا ما نقميد نملا ما يجوا أفانا مارك ندب أفانا مارك قميد أو قديس تندى بتاعه كونيا سربينا لانو يالا نبت سربيد إنجدي سودارا بيانو تلوكا وانا كرماجو ريادي مقبال كتاماس تنيالدانو يا بوتا تابودا شير بدا تري سنومي كوي مي غوتا كنمني غديبو جرا هونتي كيس شير بدا بليز جزاك الله خيرا تاب خنا غودا بليز تاب غودا هونتي كيس نو شير غودا أرى نمكم متكفدون دنديسني سين أمان تنا نمكم ترى سنسيدي كده هو نميك ده كبر هو شيري خيسم شير قوتان كو بيلينجي هو إنت تاب قوتان نميك ده كنا ملوك بوم دبرت جرتو أتاقو جرتنا كمي غراني سندن دامي يا ربي إننا سيا شير كو فامي دي تاب تاب يو قوتاني إن شاء الله نمني تون دفا نما أركي سوان تي إن شاء الله أيه تفوفي بامرانيا ميالله نكر استيري على تون استراد እንግዲህ ሞተው አድሮት ትላንት ተዋት ነው ያስወጣነው ማለት ነው ምግባር ማዋረጋችን በግድን ያስወጣናቸው እኛ ማንበላም በማለት እንግዲህ ቀኑ ሙሉ እንደዛው ቀጠል ነው ማለት ነው ያው አድማችን ማለት ነው ታማሚ ምን ኦሮሞኛ ፈለጋችሁ ሬሳውን ብሉ እያሉ ነበር አለ በኦሮሞኛ ስትፈልጉ ሬሳውን ራሱ ብሉ ምናምን ይከባል ነው ያው እንግዲህ ሬሳና አዘቱልን ስንላችሁ ሬሳ የእናንተ ሰው ነው እናንተ አትበሉም እንደ እናንተ ውሻ አይደላችሁ ወይ አይደላችሁ ለታማሚ ማለት ነው እንግዲህ ታፕታፕ አድርጉ ሼር አድርጉ ይሄን ያያያችሁ አትቀመጡ አትመልከቱ እንግዲህ ዛሬ ተዋታ አስወጥቶን ብዙ ሰው ተደብድቦ ነው እንግዲህ ብዙ ሰው በስፖርት ካተቶ እንግዲህ አሁን ለሰው በጣም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ተኝቶ ነው ያሉ ማለት ነው እንግዲህ ተሸክመን ነው ወደ ቤት ያስገባ ነው ማለት ነው እንግዲህ ያለ ነው ልብሳችን አንዳንድ ምንጣፍ እንግዲህ ለሁለት ለአራት የተሰጠው ልብስ ነበር እንደ ምንጣፍ የምንጠቀምበት ማለት ነው እሱም ዛሬ ተወስዶ ወጥቷል እንግዲህ አሁን ባዶ ሜዳ ላይ ነው የምንተኛው ማለት ነው በሰውነታችን ላይ ልብስ የለም እናነጥፈው አይደለምና ምን ለብሰው ልብስ የለንም ማለት ነው በጣም ብርዳማ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እንደምታውቀው እንግዲህ ተላላፊ በሽታ አለ ያው ሰሞኑን ስናወራ ነበር ነው በሽታ እየተባባሰ መጣ አሁን በጣም ብዙ ሰው ሽንት ማይና ሊቆርጥ የደረሰባቸው ሰዎች አሉ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ያምያ ቆሶሎ እንግዲህ ልሻና ስል ሰነታ የመሰንጠቅ ባህሪ ታሳያለች ደም የመፍሰስ አይነት አለ እንግዲህ አሁን በሽታም እየተባባሰ መጣ በሽታው ቲቪ ድግን ኑራሉ ጅራ ሼሽ ማሻአላ አየጋ ካጭሩ ቢጋጭሩ ይውል ሼር ጋር ነመኩ መተከፍቱን እንደኛማ ነመኩ መተከፍቱን እንደኛ ነመኩ መተከውል ፊዱለ እንደኛ بيشير قونا والرجل يرتن نمر باس قلت ميتا بيشير قونا كنت قونا نبتا قونا حياتك يسن بوتو ديني رت شيء سني حابر وشير قونا في جولتنا عن اللي والله خلي يرون سان سجنتا براك أبو إنسان أجران ترجيت من إنسان دبسو سنة أنت كيسن وشير قونا بارك الله فيك شير قونا سينا بي والفيران كمان شير قونا ميا كمان وقر تنكنا قالا نماي ينال كني قيان نماي ينال فرمادا تكونا قرر
Askeessa tina beena fi dheebuu dararaa jirti rabbiif jaatii akka beekarsimee miila kan kaasaa Jabaadhame. Naamni bishaan dhuguu kana laala rabbiif jaati laala bishaan dhuguu askeessa bishaan dhiqataa kana dhugina bishaan qulqulluu qabu. Mee bani mee raadhaa. Achaala. Mee garsi mee. Bayi yode. Achila laala bishaan kan dhuguu illee bishaan kana dhugina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bishaan dhagaan illee boruma si gabbaane bishaan qulqulluu dhugina nama yaadna wallahi kana dhugina. Akkuma argaa jirtan egaa bishaan intibeetii dhugaa irra bishaan sagaraadhaa jechuudha. Nyaanni hin jiru as keessa akkuma beekamu kaan ispoortiidhaan isin dhukkeetti kaasanii ol deebisanii garuu uffataa fi abata waan jiruun gara guranii rabbaasanii jiranii akkuma isin gartan kana mana keessa ol deebinee akkanuma lafa qullaarra ciifnaa jechuudha har'aan sana jechuudha. Halkan ni qabbana akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa kana biyyitu qabbana waan ta'eef jajjiirru sanaatiin ni beeytanii. nama dhibba sadii kana keessa namni boksii haa'uu danda'u jiru. Namni boksii haa'uu danda'u jiru isin nama dilaa kana keessa. Dhibee garaagaraatiin miidhamaa jira. Dhibeen amma nu miidhaa jirtu. Dhibee garaa yaasadha ammaan tana garaa jamaa dhukkuba alarjii jedhamu dhukkuba qaama saalaa mana fincaa'ee namarraa muraa jiru jira ammaan tana. Yeroo nama fincaa'aa jiru dhibeen kun yeroo nama fincaa'aa jettu wallahi madaas du'aa dhiiga dirraayaa nama irra baay'ee amma kanaatu miidhaa jira. Bifti miti silaa wanti jira kuma biraa ol dhufee malee asii ilmi namaa kan hojjennu fannaa jiru waan ta'eef akkuma argachaa jiruuti. Dhukkuba nama ho'isisuu jira dhukkubni kun asaasiyyaas ni qabaa dhiitti beekna gaalutti dhibee tanaa. Maashaallah laal. Mee tiiktookii waan bu'aa ta'uu isaa hoggaaniif wanti yeelaal nama dhibba sadii fiilmeerra jira ammaan tana. Jabaadhaame mallattoo tiiktookii boksii kaya. Dhukkuba tiifitii fi dhukkuba sombaatiin qabamee namni dhukkuba qorraatiinis qabamee akkuma beekamu miidhamaa jira lammii teessan nuti siinii. Lammii finki jecha qofa taatee akka namni meenu bira dhaabbaddaati sagalee nuuf taasiniin jechaa jirraati. Sheer godhaa nama kuma takka barbaanna inshaallah nama kuma takka please nama kuma takka. Nama sin jala jiru hundarratti nama kudha shan kudha irratti sheer godhuu dandeessan taraa san sadii godhaa koopiliingii illee taraa san sadii godhaa taaptaabii illee taraa san sadii godhaa.